On the 8th of May 2024, officials from the District Administration East Khasi Hills, along with representatives from the Cantonment Board, the Defence Estate Office, and the Shillong Municipal Board had conducted a site inspection at Lom Survey, Shillong, in response to a plea by the Nyotrab Youth Council HYC to evict illegal settlers in the area. Following the inspection, HYC President Roy Kuparsinrem addressed reporters, acknowledging the prompt action by the state government and urging authorities to expedite the inspection report to facilitate the removal of illegal settlements in Lom Survey. Sinrem cautioned that if the state government does not act swiftly, HYC may take a leading role in the eviction process, but also expressed concerns about potential law and order issues if public involvement is necessary for the eviction. 1, 2, 3, 4. ये नेपाली ये हम लोग नाम बाबा का नाम क्या? बाबा का नाम क्या? कहाँ है? सुनो तो। ये हम लोग का नहीं तो अभी बाद में हम लोग को ही ऊपर में चोरी ऐसा इल्जाम लगा दिया कि कौन कौन नाम बोलो। लेट भी देता था, लेट के बारे में भी बोलने लगा, ये तो चोरी से लिया है। बाद हम लोग से तो पैसा लेता था, अभी तो मना करने लगा। कौन ले लिया आपसे? नाम बोलो। पैसा कौन लिया? पैसा कौन लिया? पहले पैसा देता था, अभी पैसा नहीं कौन लिया बोलो ना। पहले कौन लेता था? कौन लेता? पंजाबी लोग लेता था। नाम बोलो। लोग जब से अरे नाम बोलो। तो नाम हमको नहीं मालूम। लेता था लॉकडाउन का, पहले लेता था, लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद से हम लोग देना छोड़ दिया। उसी को पकड़ना है हम लोग नाम तो बोलो। तो नाम नहीं मालूम है हम लोग तो को। पैसा कैसा दे दिया नाम ने? हम पैसा मांगने से आप देगा ना तो मालूम ही नहीं तुम कैसे बोलता है पंजाबी लोग का तो हम भाड़ा दे लेट का भाड़ा देता था, घर का भाड़ा तो कौन नहीं कौन लाइट दे रहा है आपको? देता। लेट का भाड़ा देता था। कौन कौन किसको पैसा दे रहा है लाइट के लिए? वो क्या नाम है उसको? क्या नाम? नाम बोलो। नाम हमको याद नहीं आ रहा है कि पैसा दे दिया लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। हम पैसा मांगने से आप देगा नहीं क्या? अभी जब हम लोग का ऐसा होगा तो हम लोग को अगर पैसा मांगेगा तो हम लोग आप लोग को बोलेगा फिर। हंगनी रुsak beri lah ini. कब आए? हम लोग को अभी आया देखो टिकट भी हम लोग को गाँव जाना है। नहीं कब यहाँ रह रहे? 7-8 साल हो गया यहाँ पर। 7 साल ada खतरा करने वाले नहीं ये दिखा है ना पीछे कम से कम 100 फैमिली से ज़्यादा है सर तो और वो इलीगल है सर। So ban ai khuble UDC jong East Khasi Hills ubala shim ya kesenjam bah shwa ban kut kata kajing ai por ka jongi menta ka singi ngila wan daladi hakabana ka office jong DC ula pha yo additional district magistrate kila don ki officer na po ka municipal board nya kaliang jong ka office jong ka police department kum juru na po cantonment board ka jinglet ka jongi menta ka singi bat lembat ki officer ngilai i dalagi jong ki khman ba ka jingele kies ka debit tik ya kani ka banta ka basaneng ka bandiat bat ki basa nang ta kini beri ka basyang thi hakabang ila yo banyo ki ka office jong DC kumot na ka district administration kila shim list ya ki kerteng bat ya ki yeng kat nu teli gilong yeng ki don bat hakajing shim kerteng ka jong ki lalam ba kaya hap kat kum ka jing ong ka jong ya ka to ka singi ka mangi ong ba ki don prapo hadu shispa teli gilong yeng ki basa ba nya kani ka jaka bat na ka list ka jong ki ru kila poi hi sa ka prapungut ka umot babun na ki khang tala ya kini ki kamera ki bagisa bun don na ki bakim don po yeng na makila yo jing tip le si bakan don kani inspection nrei na kaliang ka jong ya rangkat bat ka district administration ngila yo ban shim ya ki kat tu kani ki kerteng jong ki beri ki badon hang ni bat ya ki tu bom don ngila shim ya ka list jong ki tu ki yeng lani ki jakashong ki jong ki te langba kani ka jingwan menta ka singi ngatrai ka district administration ka office jong DO defense estate officer kum juru ka cantonment board ba ka bor sarkar hi bro kwe kin tip ya ka jing shisha ba kani ka jing dawa ka jongi ka jing dawa ka basong nongrem ka jing ong ka jongi ka long ba to ya kata ka bale ki slightly ki jaka ai ba ka kut kan ai rai re ya kini ki balat pat prapo du shis pa tali gilong yeng ki basong wasa bean hang ni ya ki dai ban shim ka senjam ban weng no kloy na kani ka jaka hajing sisa karai ka bakhadu ban evict ikini gibriu ka dei ka office jong DO district estate defense estate officer maka ka dei ban shim ka senjam ban weng ikini gibriu dengi na kaliang jo ka seng na mar ba ka hap po ka jurisdiction jong ka district administration jong East Khasi Hills ngin but din lang bat ka office jong DC bat kumjuru bat ka DO office ya katangin sa le tang hadin sisngi arsi bang ngila so thu ba
kini ki bawan ban survey mentang sengi kin submit ya report ka jongki tendang ila sngotu ya report ka jongki nakaliang jong kaseng la kalong kumnu ru ngi kren ka basai ba hadin mengilawan hajaka bagi officer jong ka district administration kilawan hajaka kilai I dalam jong ki khmat ya ki jingsi sha balada nakaliang ka jongki kim shim ya kasenjam kaseng kan sa shimpat de ki simjam lada don kam bangin weng hi daladi banwan yang ni jaka ban be ikini bri ngin sale ya kata bat kata ka syong lada jakum kata kan don ka law and order situation ka district administration ka sarkar ka office ka defense estate officer ka ban shim je kli namar ngimla ban show up ban ong ba ka district administration kan show up yang iru ka bomla ban long namar ngila kren ka basay na du maningkong mangim kwa ban yu I bakni ka jaka po lum sorbi kan desa ka way pat ka episode jong ka temetor ka bagi bri kin show sa be anya kan jaka balada don kam ban khot yu pat ba hadin mengilap pen I kani jing sisala da don kam ban khot dupat ba jong ka briu nyu trek berok be ban yawan lang ni jakar ngin sale ya kata tila da jakum ta kan mi ka kenrum kenram kan mi kan law and order situation ha ka district ba ka jala berok we na trai ka sarkar ka ban ship jing klip bat kini ki bor ba de pet ya kani jakar te shwaba kata kan ja ngasu ban kentu ki hak po kapor ka balingkot kim day ban shim than ka por ki day ban wan ban penjot no la ne ban penprai kini gi yeng ki ba kini gi briu ki sa be anya kani jakar ini ki